de seacht a ríis ar cleachtain é an chéin. So, tá dreinlógagin, so dear gurns but is féling rá de bhór gohfuil si seo 60 cm tá si seo chun 60 cm. Is féad leat léig an fad nó an lehead ar seo, fad nó an lehead ar sin. Tá si taréis rá riamh lehead na dreinlóga, so is féidir an ghlach leis go ceapan siad san gurbéis sin an lehead ach a ríis is cuma. So, is féling rá gohfuil 60 cm móda an lehead, móda 60 cm, móda an lehead chorm leis an imlína. Okay, so is féling rá gohfuil 60 cm móda 60, móda an L, móda an L a ríis chorm le 52 cm fad, mar tá imlína 52 cm fad. So tá 32 cm móda gá irid L. Okay, L amháin, L eile, sin gá L, chorm le 52 cm. So an sin tá muid ag géirig L an éonar, so tóg 32 cm ó gach taobh. Agus sin bí mit fáca le 2L chorm le 50 cm. Ryan gach taobh ar 2 chun fáil réig leis an 2 fáin L, agus tá tú fáca le L chorm le 10 cm. So sin an lehead déanta. An dar rud achar na dreinlóga. An achar sin fad fá lehead, so sin an 60 cm fá an 10 cm, so 160 cm cearnathe a ríis tá na caiimiil ar achar sin spás so centimeter cearnathe tá againn.